Dombaldo o fogole internet ke wala njokayong o kino kin mate fodon sahlare fono wala gila sakh aci ñengi dem yalla subhanahu wa ta'ala njulontu leer Muhammad sallallahu alaihi wasallam inwe njokano njala paxa na yon na fa ina site internet yon fa ciox production tv te fodna camera fe pour elaji sen micro le émission jom ñala ta ko num tohit na sate fe sum o layno sum arf sa ci ciosan sa se adano serer o layno o sum meke njom wa se mbax meke ciosan wa se mbax nda imbage ndoko sum ko to inno le grand champion Bounama Diom imbay ndoko sum mo to le champion dudno imbay ndoko num to ile duya njeme nda imbage ndoko sum ko to ile hanata ndeysan seku imbage ndoko sum mo koy njassnor fi champion ikik anone yo heke fola musaho nyamak aref as kanyoto gu super étoile wayo heke no saho jannon aref ay no tendef ndeysan Mouhamad Sengi kanyoto gu ngal koki champion keke ingaru xaye isine satefe yakarami no internet ke lamtogi no grand champion as lamtogi no grand champion Mouhamad Sengi xay best na ref kon o fogle internet ke champion ke ngok tambamir inshallah cior ne imbika koy ndokam satefe ndokam en kanu telefe fogwe lamta din kanu telef jar jarin lamta as jar jarum avant de commencer a njom kami njom ne après de surtout na njom ne lamta Mouhamad yete commencer ka njom kami njom ne après njom ne fogame émission fana dawme kon joko njal bo tambame cior ndokam min et champion dike joko njal o fogole internet ke ni jokano ne jala baax simna no kino kin merefona kam sahli wala gila sax ne ileta non rek émission jom ñala dako num tohid na sate fi osum teref sa ci tosan sate adano serer i njego dayo mak itam so men champion mak ati ñi anone ingar amen na pi amba fona la qolam baf et men champion mak ndax osum itam wakin way lay njom wa champion ke anote def ndesan bina jalore kam sate ke ambi jalore kam région ke ambi jalore kam sahle wala gila sax afiyangan koy isim waxe no ten def le grand champion Sekousum isim no ten def ndeysane Adoline no ten ndeysane Bounama Diom simna paxa pax itam Mouhamad ndeysane yalla sum simna asu anonte waxtam ageno sum ndax itam we imbagna lay kam sum def champion capitaine Ibou Salim Elimani wen fop imbagal ma den jokko njal ndax référence def comme ça te fait kon émission njom ñal da ko num to hit meke tembe na sa te fait men émission njom ñal a gentete a cioteli gon kon yakarame fierté def encore bat num to hit men nda ari étude hay un grand champion o ha fi na jalore o ha andone wax deug yalla a fiya carrière njom na andone wax deug yalla na noblauté nda andone kam wax deug yalla arokama sinik arokama mbey arokama ndun arokam ñombato ndal na table écran tam présenter el comme dans le monde entier kono fogole internet ke o hen étude e na sate o mek osum yakar kan was te présente o asimin internet ke asimina fogole asimini ngentane isogo ngar ko ni kanote def émission fe lamit ne avant e njomne lamit ne kam njomne lamit ne tam après e njomne njoko mbir Alaji Sen Jabaxo ndaklan jam ziaré anun la nune joka njal kene ñaajidna amosa trop i kene mom ka indafetlo xa ref imbagano he jakarno ana ref mi Alaji Ndour ne em geno sum te mujjelo an na super étoile i yakarame super étoile Alaji Ndour nda aso sum fogame amuje fi gon la andone moy miran xay koy i ngara meke na sate fe osum d'après te présenter ona ndax imbaga ano timode i o baga du sos refum baga du sengen di mam o baga du sos refo baga du sengen andi mom i ndax imbaga ano xidole encore rimel mi o rimeles 77 refum 77 refo i Alaji yakarame super étoile asosum d'après anone anda ko wendi muna fo rimelum an aussi asu anone tenarime way tam ingarno ke no ten def avant asoro ka kam njom as maberu as na xale as ngay nakna wala as na école fa as no ala in d'abord mi anone maga bero afa ingara kam njom i Alaji osum rimem mek osum i debandong men yarox men bo meke toloruma aja chalel ten taxu bo isu toxata
ndeta bo njeg yenne kede ke yenne mois ka andoona yee waaga moofin na koɓale to fadiidkiro na saate fe i na kene fop calel rek ten atun i na me ɓeeruma mene o rimange meen xano ɓeer na qooq xano ɓeer no ngaynaak jaar-jaarof rok école o yorakange école it waaga jang arabe o nanga jang ka métier to jang métier i Alaaji arabe no ɓeeru wala français ne français tam Alaaji ɗewno français CM2 école le mpirke maga tayo école nandite jokka njal mbir ndeysaan i njegoɗa yo mak encore yi andoona yee ka jar jar fop i nganan as i ngar no ke andoona yee ten ref wallu i njomne jar jar fe njomne d'abord i njomne tama refu ba rok Alaaji d'abord as faap fe a soɓa soɓte maafrel wala boog no paap ke wala boog ntokore lamun wala encore champion ke i meke ndax meke o maafrange waro maafir maafrano to waro maafin saate fe o tem saci cosaan njom as tama ɓeeru ba maafrel i Alaaji kam miño bug njom wo feke i kaga taxun miño bug njom ndigilo koy faapes a maaf re i a maaf re gar yit soɓ meen gana es ka andoona yee njomba ñoowa mata den yaaga sax fadiimo maaf rel mata den suivre a den bo tige a marqué am kene a foga no keɓe ka xamano njom i waaw maago waag na def ani ndax waag ndik fa deduk andoona yee wax dëgg yàlla a moƴaam pour ke tax na war mo njëkk a mayana saate fe na jega andoona yee den moƴongom mat i parce que saate fe saate cosaano a maya meen champion mayu enjeu gloire ke bo no wena maad na ndef teen na maaf reel nda moƴaxa moƴo mat koy ndem si yàlla Mama Lamine ndem si yàlla Madou Ndouro Magues garna Basirou Sarin a dolinin ween den i moƴu mat i mata den ndeta entraînement i mbuuda den i bo nen i sogu sad ndok kam de ngelela in a njangna in bo me i mbadiidna teen avant i ngar ka kam no ke andoona yee o ten ref ndokane ñoom ne ndax itam o jegna waajur leeg-leeg o ɓiyo ngoor a rimel faap mum maafir el buge ɓeenga maafrel leeg-leeg aussi o remo ɓi e roog a fi a natu'ooxin te ref oxa bugna njom to buganinu ti ñaafrel yaay fe itam kazalika i lamtanga a susum xaye digante baajur ke ɗik ke nam a ñoowit o ke andoona yee ten ref o bug njomof kam ke andoona yee layaam a jega xa rimna a bugee te maafrel ta ɓeer njom a jega andoona yee tama rima te a bug ɓeenga maafrel nam koy andoona yee baajur ke ye andoona yee njom ne gara to faapa maafrel e Alaaji bugo rok njom ne nama saytu i ana njom moom pour rok ten ñaarel to fañcaano ten a maye de nu ke nana boog parce que des fois nana interview ka andoona yee o layanga te es bug e wala faapes bug e i na mi tamo es jaɓ e faapes jaɓ e i na nsay rek reta gara bo de anda a jeexe ke moom kana bugin niki it latiram taaga tig kam layatiram taaga tig faaga a sakuma i njom ne koy raploxan a tapla njom nam tam asa raploxogu njom ne wala boog nam taxtu mi as dal nam raploxu njom bo avant te commence o koy a gara a ken ceek no ke andoona yee ten ref njoma fada asa yakare a naga in wayino topin i kaga Alaaji Seen anda saate fe saate cosaano to meke a tok ngel a an'u i a taga bo kaaf ka foora a koño koñ kana njex a pesa mbarna ndok i o ga de ngooyra pour a ndok ngel a koño koñ koy xana jeg wa mbaqoona ta a ngar ngel na ten taxu tigaga cosaan a ref na saate fe i kaga moom xaya jaaya ndiiki boog na ya fa yaga kay xano ɓeer taag mais bo maafir kangan sax xano fi'in i kaga cosaan a re'u no nget ngel na maafir pare commencer ndeta aye a Ndorong in a Mbasiisin a Thiaré in i weke aye anga nuun fop no ngetik ma a paranga comme lakas wana aye nuun fop no ngetik ma nu maafrooxa na avant kaaga nuun way ngen na naate nuun na eta mbi kaaga bo pare i maafroox i a kooñ fa kooñ i roga fiya koy ndeysaan i anda mi andoona yee maaga njom ne commencer atu départ fe njom ne ngarno ke andoona yee koy njom e waccayum kam mbin d'abord bo o poga dawa tag wala o kentan wala bo ko andoona yee xarit a ref te ref ke adu oxna mbapax e waccay kam mbin ne
fa paref wala boog a jeg xarit fa matna wala boog o maag oxa andoona yee o jigéen oxa andoona yee xaye a dimle am no ke refna i mbapaax ndax itam i mbapaax foogaam ee o nananga famille wala boog o lakas kaf payof ret noogaam o mbapaax as a jega nate sax a jega nate saxta o mbapaax moom a foogaam ee mi ñaapanu na xooxes koy keke mbooteeguma mi ñaapan na xooxes kaaga moom mi ñaapanu na xooxes waaw ke refna kam mbapaax ne ke refna kam mbapaax ne kaaga kam cooxelo ten rek kaaga kam cooxelo ten na ke gemboreeguma moom kaaga mi ñaapu na ke te yoonta kam fe koy kam cooxelo ten as layanga mi mbapaax xaye d'abord leg-leg i nan kam i njom te mbir ne a fiyanda i mbapaax xupu den kon gimaame daal i mbapaax daal ka jegna solo yo mbir ne to i mbir a jeganga mbapaax itam a jeg ka te yoonta kam ken nam waago natable kam i mbapaax d'abord a fogaam no ke andoona yee i mbir a wara moƴo respecter ndax a foga ni ka andoona yee a adoxan mbir njom mbapaax a foga fog ten parce que kana laaj kaaga o kiin ware waago maaf ren leen rek reta gara to saqiro mbap kaaga erreur o to o ga'anga fañtel njom a jega ka maak we andna teen ten taxu to nangan o fi'a fat o doonin na ƭat ku te laajna o fi'in parce que njomo na jomo kon ware ngas ten ku te laajna ñaapen bete mot o nanga reta o jeg ka ɓislooxoona ten taxu mbap kana fog no njom to ke andoona yee mbap kana fog njom yakarame champion fe koy a refa xa andoona yee xaye a roka kam nawle a feeñata doole fa gara kattan fa gara a yakarit a genoox cep ndax i mbaaga an d'abord njom ne andoona maf pitik meke no suma ref wala boog gila saax ref ndax kam saate fe mose maafir meen fo drapeau le maafrena fo comme njomof naaga nama saxtu kam ke andoona yee we sogelo maafir kam o sum to wax dëgg yàlla mayu anda xaye o waag as mayu anda itam anga as na anda xaye o as waag kaaga jega parce que o nanga rapta tig bo saate fe fakiida njom we ka bugo maafre kelma xana jeg na te dem orna yaam maafre kele saɗiima fa poot mbindes sax fa pootim mbindes o qoya i yoonta ndem si yàlla Madou Yande yaasam roog a yer mbinum i mbapootu ndet ngel na maafrel bo yen i ngatiid tege jeg na ten a ndaxama lool na comme départ o ka fi ka ye départ o rek o ɓaato jeemik essayer bo ga deuxième fois ne nama dem or ka kene moom fi'anum waaw ye andoona yee départ fa mbiran fe ga'a ne te saxtina ndax départ fa ɗikanere jeg a wala fa dadkane fa andoona yee xaye a ngutatiɗ na andoona yee naaga mbirane saytu kam saate fe a miñ lool sax départ fe a miñ a caaf kay bo bugo xadi sax bugo décourager kam saate fe na gimim kaaga ka ngime kam warno waago fi donte départ fe fele koy na andame mbamir na xana fel parce que oxu miñananga saqo caso ɓong to kaaga maak we leyun to ndigil na watkeer na yo kaaga moom a saxtanen men alaaje iyo de ndeysaan a no ke andoona yee o ten ref kam saate fe encore ne i laaguma layto ten rek a jega champion ka andoona yee laya meeke xaye den in suɓa den meen den ndef ko andoona yee jaloore mbi'u kam sum to o layno o suɓ aussi waaga lay njom to waasa den xaye kam ni waaga d'abord ye andoona yee yoonooga de maafrel roga wo o fapoxata maafrikel ndax a andoona yee xaye ni doxuma njom a jeg ando o ndik no den te ref ka andoona yee xam-xam a ref o jangin na den ko andoona yee ten ɓa toogo o waago fala o jegof kaaga jega fe parce que tigo nanga no fi'a jega no wa ɗeeta te ref weeke limonga lim ndem si yàlla mama la min xeɗan roog a yirmin ka jeg ke fi'na na in nami sax waagaam o lay nami parce que ka jeg ke te gimnoorega xama i ndetanga entraînement groupe le yaaja i nanga entraîner a xana layaame doomi Souley Ndour num yag dinga mos a ñam est ce que nana fa lay fe kaaga jega ka te firnde'na de ten kaaga roog nu feedna kaaga laygu to yaaga waagiim o jang o drapeau
Dengan entraîner ta ambut ka nganya ngenda tarapo to mi sadi mo dalin entraînement to ine tanga rek te la me domi Souley Ndour num yag yag di nga mo sa ñam